Omushoro gw'amajo gurikumanywa nka property tax nigushashurwa bakama b'ebizimbe ningashi ba landlord. Ahitwahikire omu tawuni ya Kyenjojo nkashahi ibiri n'ekicweka z'akasheshe twashanga abashubuzi bahikire ahanyigiza amaduuka gaabo bitu baba bashobanjirirwe batiine oku baragigure. Oyina genda olabe landlord wange yaba kusasula si kyekyo okola ki nzanyina munonya. Abashubuzi abahona kubareba hatiine kyokukora batyo baza ofisi za kampuni ya Classland bagumaho barukuhakanisa ekyokukinga amaduuka gaabo kandi ho nitwe twagambaho na kampuni ya Classland. Zindaro nibusomesa abantu twataha ebiranga ha radio nibusomesa abantu twagabe baruha demand notes baruha zokubanza ba landlords kandi abasaswire basasura engumanga nizitasaswire atutula stage yokubasebo kandi hona twahikirira tawuni karaka wa Kyenjojo Town Council nubwo ari abatagambira ha kamera zitu bitu yatumanyisa ngo ekiriyo nikikorwa nibakimanya. Mazire kubaza na contractor habwokuba omusoro ogu nigugamba poloti yona hamu ejo ni esasura sente eza hamu wito omuntu ha poloti yo bwakuba ateireho oblockups tikikumanyisa ngo bulika lockup kasasula okwako ejo poloti yona neba esemeri kusasura hamu. Kagoro hona hano yihira katumanyisa ngo naza kukwatanisa n'abakuraba okuhamu bakama bamajwakire. Ninsaba company ya Glassland director na timu yona mukyine yobwire bwingi amezi 3+ kandi nkoko mukimanyire abantu bitu bakyendoje turugire mu bizibu bingi tubaire mu school fees turuhatuje mu Easter of course omuntu wabulikiro na lemerero. Ninsaba abantu bange bakyendoje tubakwate kurungi tuharmonizinge tubaze tubahobwiro burukubamara nuko basobole kusasula emusolo ejo atali mukusikangana na company. Ahitwaza kukora makuraga twasigaga mu hamaju gatandikire kwigurwa gasha kwa Daniel Bingana.